kakhulu namhlanje about ama relationships. Okay. I-relationship mhlawumbe ake ngiqale ngale i-relationship yomuntu beshadile beganene. Ngisazoza kuma relationships abantu mhlawumbe let's say mother daughter son daughter yabo into enjalo, but ngiseza kule ngisaqala kule yabantu abawuthiwa bahlanganisile kuyibona mebehlangene beshadile ebese decide ukuthi bakhe ingane kwakheke umndeni, uyabona. So kanyo kukhona ngingaxoxa kakhulu ngokushada kwami obekukuhle konke kumnandi ngafunda okukhulu. So kuthe mangabe enasedlulile emhlabeni ebengishade naye, I had to actually ngiqhubeke nempilo and ngathola ngakhona okunye ngikutholayo. Uma ngikuthola lokho okunye ngikutholayo kanyo kube isizini engingathi enye ehlukile kunale isikole. Okay, bengise mhlambe bengise high school lapha yana ngase ngene etertiary or mhlambe bengise tertiary ngala kaMchunu kodwa ngaphuma ngaphandle ngase ngingena kwi field yokusebenza. You understand, but it was totally different from mina into engiyaziyo nokuthi umshado what is supposed to be or what ihamba kanjani. So kuleyo period khanyo ngifuna ukuthi ngithi kumuntu olalele manje ngicela ukuthi wena uzilaphe wena. Okay. Kuyo yonke into ngicela nje ufunde ukuyilapha wena. Wakwazi ukuyilapha then uzokwazi ukuthi ulapha abanye abantu. Khanyo kuye kwafika isikhathi la ngiunderstanda khona ukuthi umuntu enginaye umuntu odedelayo ngesandla oshayayo. Okay. And kanyo angiyazi mina le Mike Tyson nobani bana bevuka lapha. Kwakuyini nami ngayi-understand, yabo. And ngicabanga ukuthi ngalesikhathi ngishawa kanyo angishawa ngalendlela le nami ngithi lo muntu uyena lo bethi uyangithanda. Lo muntu le uyena lo mhlawumbe izolo bekasho njalo and ngakusasa kwasekwenzakala kwase vuka amangqimqimi. And ukuqala kokushawa ngathola impama nje lapha nje serious ngangiqala ukushawa nje impilo yami ngishawa umuntu engingamazi esihlanganiswe ukuthi sithi siyathandana. Ngiyakuzwa. Yayiza la aze ngishawe nje zibo angiyazi lento emshadweni wami ngizoshawa nje, yabo. Yangena impama nganga understand okay ngathi usho ukuthi ngibe wrong, yabo. Hayi kanyo yonto yaqhubeka, yabo. Kwanokushayeka nje nganokubhuquziseka nje phansi nganokusimpuleka nje inwele nganokushayeka nje ngahuduleka nje ngane-crash nje nganokubhadeka nje ngama-ayina, uyabo. Ngangaqonda ayibonali ibhadi kwenzakalana and ayisiserious khanyo and yonke lento yenzakala i-involve abanye abantu besifazane. So omunye uzobuza ukuthi wasuhlalelana kangaka ngoba yonke into ayiji yonke into, most of the things beshayelana zona or bengishayelwa zona bekusuke kade khona umuntu wesifazane ethizeni. And bahlukene labantu besifazane, yabo. Akuyena uthi umuntu wesifazane oyedwa engimaziyo uthi okay nginoba ngibhanqwe nobaniki, different women, you understand. So when kukhona u-question ovukayo and angisezukwazi manje ayinama ngokuvusa kahle nalo question engivusayo ngivusa sengilandelisa nangenhlamba sengilandelisa nangakonke, you understand. Shawele lokho usungithukelani ke manje, you understand. Mangabe ngizovele nami ngiyitshela ukuthi ngikhona, yabo, ngifike nje unexpected unannounced sengizobuzwa mina ukuthi ngifike kanjani, you understand. And uma ngisahlala ke ngisashayela iphathi le yakhipithi uthola ukuthi nalapho bayafika bonke bafuna ukufika bazomvakashela phela ngoba unabo baningi mana ngikwevile lana. So kuzofanele kube ukuthi manje fanele ngiphume phela ukuze ube nespace somunye. So uzothola ukuthi ngaleso sikhathi ngisahambile ngiyabona sekhona ufike wafika la and uyazi indlela mangabushiya wena ngendlela owenza ngayo izinto uyakwazi lokho. So kwakunzima kakhulu, uyabo. So mangibuye ngikwesixabanele leyo nto, yabo. Ngayeke yokukipita ngase ngithi okay mhlawumbe ake ngivakashe, yabo, ngimnikeze space. Kwalapho kwakuba inkinga ngoba uthola ukuthi ngifikile mhlawumbe i-weekend imini not ekhona weekend mangihamba Monday ngakhohlwa nje into ethize ekufanele ngiphinde ngilande zofika sekhona omunye, yabo, even if ngayona i-weekend, yabo, akusadluli nosuku.
uyabona sibaningi kahle kahle sonke kufanele sithole ilotuzo kodwa ke mina ngitshela ukuthi mina yabo so yonke into kungasukeki ngingagudluki kule relationship it was for ukuthi kuzothiwani umkabani have efeba ubonakala ngapha I was merely doing that in my mind kwakuthi angifuni I cannot be seen ngihamba ngicocoma mina ngihamba ngicocoma ngijole eseshonile usuthole lo sekumele uhlale lana ngoba futhi uma ngabe usushiya la kuzobe nangathi wona mina ngenasimilo yezwa khona it was more of abantu more than ukuthi kwenzakalani and almost 10 years ngihleli lapho ngibambe lelo nje lokuthi kuzothiwani kuzothi umkasi banibane kuzothiwani uyayizwa lento khanyo and ngahlala yabo khanyo kuyo yonke ke lento ngiblame ke ngoba ngalesa sikhathi bengingaboni mina ukuthi okay one kwakuyile reason yokuthi kuzothi umkabani and two ukuthi lo ongishayayo lo wami lo ngishayayo akayilento uzileta akayiboni wenziwa ila mantombazana akhe yeyezela angithi manje okay le yokuqala eyami vele ngingene nayo kule relationship nengiyibekeze nokubekezela relationship ngibekezelele lokho hayi ngoba ngithi angithandi ngiyathanda nakhona kodwa futhi yabo kokuthi ekhona ichance ukuthi singisengaphuma but bese ngithi awe ma ngizobe sengiphuma ngiyakubani you know the fear of the unknown ngiphinde futhi ngithole omunye ozongenza lento ngoba ngangiyiqala le nto ngangayazi kanyo isimanga ngaboni sengixoxa light ngenzela nangesikhathi okwesibili ngangithe engeke lo muntu uthe uyangithanda surely ilabantu besifazana abamthakathayo surely ilabantu besifazana bezizinto nangendlela engangishayeka ngayo kanye kwangazi ukuthi umuntu ubona isilwane yabona isilwane somlimaza ngeke ukuthi ushaya umuntu besifazana uthi uyamthanda umshaya lendlela engangishawa ngayo uyabo so yonke leyo nto angithi manje sengisaqhubeka ngiyahlala nayi kushuthi wenziwe nami ke ngaqala ke khanyo ngayofuna into ezongigeza kusho ukuthi mhlawumbe nginesichitho yabo angithi uyabona makhuluma nabangani khuluma nabantu hayi ngeke something wrong ngeke ayikho into enjena uyabona kwafika kuma moments obukhuphe yini yabo nje kwathiwa baba hluthu ubuthathu bona babukhona azivumi manje mangabe sithi babukhona ke ubani wayengithakatha because uhide likhona so wonke umuntu ayini mina ngilapha yana so kusho wonke umuntu ufuna ukugudluza mina ngikho aware ukuthi ngigudluzwa abantu abaningi angigudluza na umuntu oyedwa so it was difficult ukuthi ungayiqonda uyithini leyo and nalapho futhi naye ngeke uyenziwa lo muntu ngabekezelela lokho ukuthi let me just fight labantu ngoba lo uthe uyangithanda angeke azayenza into enje uyangizwa ngiyathethelela uyabuza impela khanyo uthola ukuthi mangishayeka ngiyagxoshwa lana afanele ngiyibonze ngihlala sengihamba ngitanta manje understand kanti la bese sisettle sesixoxile ukuthi okay this is what is going to happen mina nawe uyayibona lonto and kokunye uthola ukuthi yabo mhlawumbe uthi sekwamaminishana sizwana amanye yabo khanyo ngangivulela emlomeni okay mamcela ngangivulela khanyo and ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezazingishayisa wavulela kakhulu emlomeni nehlamba hayi inhlamba esathi but nje ukuthi uyinja yabo leyo nto kubiza ngesilwane ikona kwaneliswa yini wena yazi amagama nje khula nini wena kuze kuthini yabona leyo engingakhuluma ngokudini yabo mhlamba manje ngakhuluma khona abantu so sezinye izinto mhlamba ngikhuluma umuntu ngeke phela wehlise umuntu isithunzi yabona leyo umuntu uzofuna ukutshengisa ukuthi isithunzi sehlisa kuzokwehla wena kudilika wena yabo there was too much it was too much you understand ngifuna lo okulesi simo angizwisise kahle ukuthi mangithi akuyilaphe wena kuqala yes then uzokwazi ukulapha abantu ngoba ngithe khanyo sengidecide kukhona yabo last straw it was angazi kwakwenzekeni ngempela yazi ngangithatha imoto ngangihambe nemoto ukuthi fanele ngibuye sekukhona umunye umuntu wesifazane lana yabo I'm like how bra ngilight uzana wazi kahle so wenza kanje sekukhona umunye umuntu afuna ngokungizwa usalwela nje ukuthi ngilandeni lana yabo ilapho ngathi yabo la ngeke khona into wrong yabo ayikwazi ukuhamba kanje nayidumu kanje mangabizo usuka and ngaleso sikhathi sengiqalila ngithi ukuthi ngiyenkonzweni yabo ngase ngiqalile ukuthi ngangithanga yabo sengiqala nje kuba busy ukuthi yazi ake ngi-occupy ngezinto zesonto ngafundiswa khona umisisi ngingimkhohle namanje mama Majola
ayifundisa ukukhuleka njalo masikhuleka yabo nje fanele ena ngazi ukuthi yonke into iphelele ekuthenini angizili ukudla ngikhuleke and ngempela nje badisha uma mcela Jehova uzongilwela ngangakayi understand lento but ngathi sengiqala ngijwayelana nesonto ngase ngiyaunderstand mina ngiyithanda isonto kodwa hayi ngalendlela ukuthi ngiya every Sunday but ngangiyabona ubaba God's Army obabu Sithole besaqala ngangihamba lezo inkonzo mina yabo uthola 2 weeks wonke ngihlale etendeni thizeni mangabe liseThekwini ko Albert Park ngibusiseke you know but kungekona ukuthi esontweni ngiya every Sunday njoba sengenza manje so yonke ke leyo nto khanyo mangabe ibuya ithi ngithi nje yazi ngibuyise la amazi alo sisi ngithi niyazi wangifundisa lo sisi ukuthi angikhuleke ake ngiyenze lento ayishoyo for 3 days vele ngangivele ngixayekeleke kungangeni kwakudla emlomeni but ngakhuleka kulo 3 days ngathi Nkosi yami angazi ngenze njani sekukuningi kakhulu angisazi ukuthatha manje ngisazi ngothando lento noma sengiyasaba ngoba kwakuthi noma mhlambe ngenzileke ke saxabana sashayana sadubana uyena futhi lo ozobuya esezongincenga yabo and ngithi asho kona ukuthi uphihliza amawindi manje mangabe angiphumi la kuleyo ndlu lengisuke ngikuyona angixoshe ngayo qasha kuyona uyabo so zonke lezo zinto diliza amawindi nani chaos nje yabo ngibonze yazi angibuyeli ngiye kulomuntu ngimattend so buyelana ke athembisayo ukuthi kuzoba right but kuphinde ngabi right ngiyibona lona so ngangingasazi nami noma ngisathanda la noma ngisaba ukuthi mangimiyeka kuzokwenzakalani yabo and hayi ukuthi anginazi ishell khanyozi khona ishell and ezinye izinto ezingishayisa ke futhi lezo lelela ngikuchazela izona izinto ezingishayisa futhi khanyo lezo umuhle ukuthi sengithola ama calls kuyena ngiyajola yabo and ngeke ungamdate umuntu uma ngabe engezi ukuthi ngicela ube intombi yami ngithi cha ya umuntu khona abantu abanga approach kanje but umuntu alokhethi ngicela siyodla idini nani masixoxa ubone ukuthi yazi uyaxoxisa nje kodwa uyabona at the back of my mind ufunani lo kodwa manje akayibeki bluntly so lo muntu uzomnika inamba yakhe ngizocommunicate ngoba akakayisho lento uthi okay ngicela ini kuwena uyabona so ngibambeke ngalezo ikhathi ke ukuthi okay sekhona amakhonza angenayo asengijabulisa sengihlekisa ngiyibona lona but nakhona kwangeke ukuthi sixoxe ukuthi umuntu uthi uyathandana naye but ukuxoxa nje lokhu kade ekufonela umuntu ekubuza impilo ngiyobhakazela lezo zinto ngiyajola nginamagama manje ngibizwa ngawo so zonke lezo zinto khanyo ngifuna ukuthi ngibuyisa isithombe somuntu okwenzakalayo kuyena njengamanje and masibuya kule ngoma le it's I am the evidence because I am the evidence njengoba ngikhuluma lo hlabeni ngilikhulumayo kahle ngeyemhlaba ehambisana noxolisa imbethe ngizobe sengichazela ukuthi konke kwenzeke njani and ungacabanga ukuthi noma ngikhuluma ngokushawa ngikhuluma ngaloku normal ngikhuluma ngaloku extreme my